Iya nih. Anak uni cari. Aduh banyak anak nih. Capek lah cari. Beli sapu. Sapu kok di siku nih ya. Oh. Uni cari lah yang mana deh uni. Sapu Asia yang ada nih. Itu deh uni ada sapu Korea, ada sapu macan, ada sapu Nagoya, ada lotus. Yang mana deh uni ke Korea yang rancak. Yang mana deh uni? Yang apa nih yang rancak yang mana? Iku rancak sodongnya nih. Ah, Mana deh? Nagoya tuh mana Nagoya? Nagoya itu harga 35 nih. Yang mana deh uni? Nagoya aku lagi. Nagoya. Awak ambil dari yang lain lah. Ini kali-kali. Siapa? Lah sapu tadi 35 nih. Iya. Tambah lah nih kau ada sendok gini yang murah nih. Ntar aja. Itu 5.000 lah nih. Ayolah. Ikut 10.000. Ayolah ikut lah. Bali juga lah nih. Ayolah. Mau pulang sudah ini. Ayo lagi lah 50 kan 60 jadi you. Tambah lah lain. Nah nih, makasih nih. Niggas talking shit, nigga. I don't give a fuck.